Finalda Betteş. Bekzat'ın en çok balerşiyle bulacakta. Ernazar. Finalдық Betteş. 57 kilogram салмақта Қырғызстандық балбан Бекзат Алмазұлы Қазақстандық балбан менен күч сынашууда. Красный пальцы. Красный вам не вообще. Не матерись. Esep sanı 3-0. Sandık 2-0. Жақсы да қалса! Жақсы! Öydürük, Bekzat, öydürük! Öydürük! Жақсы, жақсы! Bekzat, öldü Bekzat! Жылай алды. Bekzat, şuraya hayla.
Durduk işte gayra silip durduk silip. Senin götür olmanı ne? Havayla Behzat. Öldü Behzat öldü. Yıldı şirket koy hey. Behzat oydu yıldı. Öldü Behzat davay. Все. Надо просто кому показать. Çıra hayra yaxşı. Ey krasavчик, ey.